Ati mnasema ni tutam. Ile kazi bila break. Mnasema kazi bila. Icera-inĩ rĩake kaunti-inĩ ya Nairobi, President William Ruto athiĩte na mbere na gũikia mĩrũri ya kũrota atongoria a mũng'ethanĩro arĩa maragira kĩene ũtongoria wake, akĩrwo makenia atĩ we ũtongoria wake nĩ wa mĩaka 10 ya kũrutĩra mũingĩ wĩra kĩmurutio hatarĩ kũhurũka, akiuga ena rekondi na gĩtũmi kĩiganu gĩa gũgacagũrwo gĩthurano-inĩ tũrorete. Siasa ya ukabila, siasa ya fujo, siasa ya vita, ya kuharibu mali ya wananchi. Mimi nataka niwaambie hawa viongozi, we have no time for violence. We have no time for chaos. We have no time for ethnicity. We want to build our country. Anybody who has a plan for Kenya should tell these young people what plan they have for them to have jobs. I have a plan. Let them come with theirs. Sisi Nairobi tumekataa siasa ya ukabila. Nairobi hakuna shida ya Mjaluo tofauti na ya Mkikuyu, hakuna njaa ya Mkamba ama ya Muluya. Wale wanajaribu kuleta siasa Nairobi ya ukabila, tunaambia washindwe. Arĩ mwena wa Soweto Kayole kũrugũria barabara ya Savannah Stage gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Embakasi ya gatagatĩ, Ruto augĩte arĩa marorota thirikari nĩ arĩa marahũthĩra mũingĩ na makĩria andũ ethĩ gũthũkia na kwananga indo. Wale ambao wanasema ya kwamba vijana waende wafanye fujo, wao wenyewe walete watoto wao waende wafanye fujo. Kweli ama si kweli? Mumeona watoto wa hawa jamaa wako ndani ya hii fujo? Mimi nataka niwaeleze, musikubali hawa watu who have no plan, they have no agenda. Hawajui tutafanya namna gani tuzalishe chakula. Hawajui tutafanya namna gani vijana wapate ajira. Hawajui tutafanya namna gani tuwe na matibabu. Lakini wanataka kutumia vijana wa Kenya kuleta furugu. Ona mũingĩ ũkĩonekaga kwaga mwĩhoko na ũhoti wa President William Ruto kũhingia ciĩranĩro, kandi ya thirikari nene yonekete gũcoka kĩharo-inĩ na ũrugarĩ wa ciĩranĩro njerũ cia gwethera andũ ethĩ mawĩra gũkũ na nja wa bũrũri, oro hamwe na gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Sasa sikizeni, sawa sawa, wale vijana 20,000 wanafanya kazi Climate Works. Nimesema hivi, kuanzia Jumatatu, kuanzia Monday, Jumatatu, tunaongeza vijana wengine 20,000 wa kufanya hii kazi. Kwa miezi mitatu ijayo, kuanzia mwezi ujao, tunataka kuongeza vijana wanaofanya kazi kwa affordable housing kutoka vijana 1,300 mpaka vijana 1,600 Kenya mzima. Ngĩribotera Inooro TV, niĩ njĩtagwo Waithira Duarte wa Mwangi. Your Excellency, this is the kind of work we are doing.